Krunoslav Radić u 3. Majevičkoj lakoj pješadijskoj brigadi, komandant 3. pješadijskog bataljona. 3. septembra 1991. sam mobilisan u Jugoslavensku narodnu armiju i od tada sa kraćim prekidima do izbijanja ratnih dejstava na ovim prostorima sam neprekidno, naravno ne sve u toj brigadi, nego u 22. lakoj brigadi bivše JNA, a potom u 3. Majevičkoj brigadi na Majevičkim i drugim prostorima širom Bosne i Hercegovine. Mile Stević iz Jablanice u 3. Majevičkoj. Prije toga mobilisan 19. jula 1991. godine. U rat otišao 1992. godine, kad je počelo. U stvari, 8. marta smo ovdje podignuti kao odjeljenje vojne policije pri inženjerijskom puku. Ja sam otišao tamo nemajući drugog izbora, jer sam slušao, naravno nisam doživio, ali sam slušao priče i svojih roditelja i predaka da je na ovim prostorima u onom ranijem ratu u NOB-u 1941. 1945. Srpsko stanovništvo na ovim prostorima postradalo, strahovito postradalo. Samo iz 2 susjedna sela, i među tima je i moj djed, čije ime ja nosim, iz 2 susjedna sela po 50 istaknutih Srba je otišlo i nikada, odvedeno i nikad im se nije znalo za trag. Bojeći se toga, imajući na umu to, naravno kao i većina mojih susjeda, mještana, komšija je izašlo na branik, jer u suprotnom bojim se da bi nam se isto to i sa još većim posljedicama desilo. U najvećim dijelom na Majevičkom, bio sam na Sarajevskom, Posavskom i drugim ratištima, nisam bio na Krajiškom. Kad sam mobilisan u početku, znači 1991. godine, imali smo sastanak sa načelnikom bezbednosti Tuzlanskog korpusa i to je krenulo da idemo za Tuzlu i iz Tuzle smo išli na ratište tamo. Međutim, 1992. godina, već 8. mart podignuti, da bi, šta ja znam, nastavili tu, jer tad je bilo kao Jugoslavija da ostane u sastavu. Osim Majevičkog ratišta vodio sam grupu na Smolući, grupu vojne policije iz Lopara. Ja 11 momaka i ja 12. Išli smo tamo da probimo koridor za ljude iz Smoluće, Potpeća i Tinje. A nama je, imajući u vidu da sam najveći dio vremena proveo na Majevičkom ratištu, meni je najteže, naravno, bilo Majevičko ratište. Na Majevičko ratište smo imali značajno brojno nadmoćnijeg neprijatelja. Ova brigada je, znači, većim dijelom branila vrhove Majevice.
dakle brigada, a naspram sebe je imala drugi tuzlanski korpus. Odnos snaga je bio od 3 do 5, 6, 1. Ali upornom odbranom branila se Vrhovi Majevice jer se nije smjelo to pustiti. Iza nas je bila Nejač, iza nas to je jedini bio oslonac u vojnom smislu. Vrhovi Majevice su bili oslonac odbrane, u protivnom bio bi otvoren put ka Drini, a time i nestanku Republike Srpske i novom pogromu Srba. Pa, znate kako, čovjek često, ja sam bio naravno ulozi starešni organizator odbrane na ovom dijelu prostora, nisam imao ni vremena da nešto posebno čovjek o tome razmišlja. Jedino na umu je bilo odbraniti, znači, srpske prostore, odbraniti srpsku Nejač i spriječiti pogrom koji je prijetio kao što je bilo i u prošlom ratu. Najviše sam se brinuo da spasim te sve borce, odnosno da zadatak izvršim, a da prođem sa što manjim gubicima. Ono sam o tom razmišljao najmanje o svom životu, ali mi se znalo desiti da, pošto mi je porodica, znači 2 male djece, bilo ovdje u Loparama, ja sam bio na Majevici i osim te brige o borcima, da izvršim zadatak i da sa što manjim gubicima to uradim, kada granata iz Tuzle ili iz neprijateljskog položaja ide prema Loparama, uvijek sam strepio da ću dobiti izvještaj da mi je neko stradao. Ili moj, ili nečije druge dijete, znao sam da ovdje radi. Pa najteži mi je bio na Lukavici. Gore sam i ranjen, gore sam u vraćanju liniji. Vraćali smo, to je bilo 20. marta 1995. godine, znači već je rat kao već treba i da stani. Tad je napadnuti Konjic gore i Relej i kompletna linija je buktala i onda su nas podigli vod vojne policije i otišli smo na Lukavicu, krenuli u vraćanje linije jer je bilo palo sve, samo s 3 rova na Žunovu ostala bila. Lijevo i desno je sve palo, tako da smo počeli da vraćamo liniju. I na 3. rovu, kad smo vraćali, na 4. rovu smo ranjeni prvog kolega, pa sam ga ja previo i onda su i mene pogodili. I tad sam prebačen u Bijeljinu bolnicu. U Bijeljinu bolnici sam bio 8 dana, onda mjesec dana na oporavku. Vratio se u jedinicu, iz jedinice je prebačen u komandu. I u komandi sam je dočekao kraj rata. Bilo je naravno i straha, bilo je, ja lično nisam nešto podložan tom strahu, ali sam vidio puno ljudi koji ih uhvati paničan strah. Nažalost, mnogi su zbog toga i stradali, bili ranjavani ili poginuli. Bilo je naravno straha, jer znate šta je ulog tamo, život. Samo sam razmišljao, najviše se razmišljao o sebi, a onda i o ljudstvu. Samo sam o ljudstvu razmišljao da nas što manje bude ranjeno i da nas što manje pogine.
Pa jedna od bitaka, obično se pamte i urežu u sjećanje te prve bitke i prvi ozbiljni sukobi. Ja sam se našao u ulozi starešine, to je već bilo prvi ozbiljnija bitka, vrlo ozbiljna, sa gubicima na obe strane. 1. augusta 1992. godine, prilikom napada neprijatelja, brojnih snaga neprijatelja na selo Pipere, gdje sam ja bio komandant bataljona i gdje je neprijatelj obilato koristio propagandna dejstva. U prošlom ratu, 1941-1945, takozvana Crna legija je u potpunosti spalila i uništila to selo, taj zaseok tog sela i veći dio sela ukupno, kojom prilikom je i popalila i pobila sve, uključujući domaći život. Neprijatelj je koristio propagandna dejstva u obliku radio stanice tipa Saigon i razglasnim uređajima je dovikivao, znači konstantno prilikom borbenih dejstava, da je tamo brojne snage, da ih ima oko 3000, da se radi o Crnoj legiji koja će ponovo uraditi ono isto što je i prije uradilo. Tako da je, osim znači organizovanja i izvođenja borbenih dejstava, valjalo uspjeti borce razuvjeriti da se može oduprijeti takvoj vrsti neprijatelja. Ako nema, znači ako ima gubitaka, onda preplave emocije. Znači ako ima ranjeni ili poginulih, onda ljudi sada razmišljaju se kako se desilo, kako pomoći, zašto se desilo, da li se mogu drugačije organizovati, saučestvuje se u bolu porodice i slično, a ako nema gubitaka, onda se obično se analizira, govorim o ulozi starješine, analizira se šta je se desilo, gdje su bili propusti, zašto se to desilo, uglavnom se analizira. Ranjen sam na Majevici prilikom izviđanja. Jedan od saboraca je stao na minu, protivpješadijsku minu, kojom prilikom od nas 6, 3 su na osnovnom licu mjesta, a 3 nas smo preživjeli među njima. I ja ranjen sam teško, ali evo preživio sam i uspio sam se ponovo vratiti. Svako ranjavanje to je trauma, ne samo fizička, to je i psihička trauma. Sve to valja preživjeti, a reći jedan detalj samo koji je tako obilježava ukupno to ranjavanje. Prilikom ranjavanja ja sam, dakle, ranjen sam obje noge i nisam se mogao pomeriti. Transportovan sam, znači, s Majevice do Bijeljne, tamo operisan nakon nekoliko sati. Noge nisam naravno osjećao i onda kad sam se probudio, imao sam 38 godina, bavio se sportom, onako sportista ne može ustati, ne osjećam noge i vidim u jednom momentu, onako još posle magnovenja, ono koje ostavlja kada se operiše, čovjek, znači ide primi anesteziju. U jednom momentu vraćam se, vidim bolnica, sjećam se svog rekonstruišenog događaja, vidim sestru i ulazi doktor koji je operisao, nešto sa sestrom priča, ja ne čujem šta priča i kreće ka vratima. Ja skupim hrabrosti i pitam ga da li su mi noge tu. Možda mislite kako se čovjek u tom trenutku osjeća. Vraća se doktor, sad će se vi nasmijati malo, vraća se doktor i kaže da sam dobro prošao, da sam imao sreće, da mi nisu kosti povrijeđene, ali kaže fali 1 kilogram mesa, ali bit će dobro. I onako sad ja dobro je, hodat ću, ustaću, ali kilogram mesa nije baš malo. Znate.
Svaki put kad uđemo ovdje, vidim svaka od ovih lica brzo mi lete događaj. Kako su stradali, kakvi su bili. Sjećam se i nekih posljednje riječi od nekih njih, znači naviru sjećanja i naravno emocije. Kada vidim njihovu djecu, mnogi od njih imaju djecu, neki su imali i malu, kod nekih su ostali nerođeni sinovi, dakle u stomaku, pa su poslije njihove smrti rođeni, neminovno me vraća u tu 92. u taj ratna dejstva i onda obično posle toga, evo svaki put kad uđem ovdje, ja posle toga košmarno spavam. Znači, često puta sanjam te pojedine događaje. Ja ću vam pokušati da budem ilustrativan. Kako gledam? Gledajte, ja sam pre rata radio u obrazovanju, gdje je naravno bila priča o bratstvu i jedinstvu i to je tako i funkcionisalo. Da budem iskren, mislio sam da to i može funkcionisati tako. Međutim, kad je došlo do ovog nesretnog rata, onda sam, pošto sam bio rezervni starešina, na jednu otišao naravno sa svojim narodom i na tu stranu poveo učenike koje sam učio prethodno, koji su napunili znači godine, poveo ih sa sobom i dao im oružje u ruke i gledao kako ginu i bivaju ranjavani. A na suprotnoj strani bili su oni isti moji učenici, samo druge vjeroispovijesti i onda čovjek jednostavno dođe i razmišlja, a šta je ovo i da li baš ovako mora? Ponosan sam prvo na svoje saborce, a onda i na samog sebe. Zato što smo bili iznijeli rat na leđima, a nismo napravili nikakve genocidne stvari. Pa ponosan sam prije svega što smo, naravno uz visoku cijenu, vidi se to ovdje po ovim slikama, 242 Lopačanina su poginula, ostala su, a preko 800 je lakše i teže ranjeno, među njima sam i ja, 2 puta sam ranjavan. Ponosan sam na to što smo uspjeli obezbediti neki minimum funkcionisanja srpskog naroda na ovim prostorima i što nismo dozvolili da nam se desi ono što nam se desilo u prethodnom ratu. Mislim da je to velika stvar i ostavlja ponos na nama, iako mi borci nismo baš zadovoljni kako se društvo i država odnosi prema nama.